Wafrɛ me Adwoa searching Mesrel na wa subscribe to my channel. Nia notification bell so for more news. Ebusiafo woman ni okase efri Volta region. Na ochire se eye omanpani dada Mahama den sembe abetu ase first no na woto aba e wo Volta region a single number pe na NPP4 enya na e jump call 14 instead woni 2024 dey back because voters omo any abrepa. Now omanpani dada Mahama ne nsem okanyina ne se eye propaganda nti na voters no omo de to aba ma NPP na metena ase na meka se omanpani dada Mahama ni okasa sometimes nti ase propaganda say voters omo che so meto aba ma NPP no omo kira nyama pa na nado ayede ama Volta region obeye president wa ma omo new region omo akwan wa ye se se nyama na nado aye Volta region e bro mo adwena omo nti ase so propaganda de e ba ne se na omo di win aba Volta region nti obi so betena ho se propaganda nti na ewiase a oba yi we NDC ni odo NDC party a oba akoto na bade ama obi no matter your friend say propaganda aba yede ate nipa no nto ma NPP da sanso na NPP no odo ne party no matter how much propaganda NDC ne be ya ache no nto na be ma NDC da nti I don't think say propaganda nti a vote na be cost kakra of Volta region is because of development and a free education and other there betia Omanpani dada Mahama na e was sense me mu na ma nature so Omanpani dada your friend say Zenato eye papa Jerry ne ba Zenato abekasa dem no o chere say abato a ekoso e wo Volta region o mo hwe ne yi na Volta region the NDC from stronghold na na mame bi of free Volta region be man reply say mane jina chen na yemra o papa kwere to abema da do ye ma yen mo fa yen say voters e adimi ana nti reply mame e de e ma Zenato Michechi obia el app eso. Pese mimbisa assembly run Zenato. Run Zenato. Wajina platform kesie aka say vote na yama MPP for no. Enough is enough. Yeda see. What can ye? Ta na ye vote ema o papa obe president. A vote for di omakuma nyina ama o papa no. A madi ehwambo no. Enne se obia yama na so ya. Uka che say enchire mo say eye ensa vote ma obe. And the end to me mba so. When we tell our parties no. Na MPP onya vote wa vote o. Na so papa call ye no. E atames nso iwu ye no. Na vote na ekosoro. This 2024 vote no be cost more. Nkufo no ma vote out ama for president Mahama no. Omo nya nwuyo. Omo wo ho. Omo so atoa so nti ye be ye double. Nka nkyere mo. Se wo run Zenato we a wuti we. Anka na be bi adwuma bi wo Volta. E de wudi to so. E ma youth no enya eye te say youth be 1,000 anka nchen o. Anka ne e be bo agimo so. No obi adum ye na oye ma ne so ye no. Mu be kan say my president Mahama, or see no ababa say. Emi say nkanka sa no kasa wanti ase. No ababa say. Or see my ensa nko ye chi biom la. Inti wako tena fie 8 years no. Ye nko ye chi nsa nko fa no biom. When Zenato, ukra, udie eye mani wo keke. Efi say, yesu ufa fi Volta region inti eye mani wo. Inti na eka say NDC for. Say run Didi Matema na mo bo mo nsem. For president Mahama aka say ye wo ya dream da fam. Uka say NPP for no oka. There be o. O ka kire mu NDC for amudi na chi say onu wakote na fie sa be 7 years to 8 years musa di na chi ma dwin di da fam kiti na wa kire sa nti ene mu bo mu nsem a mu ena wa ka kire mu enye ye ganafo we nti na nanado ani Dr. Mahmood Bawumia say obi aba nko suku no nko suen ade mani ye ndada na asefo hwe ene for president Mahama kuko buo na obeche no obecha ma na so mba num so obepeni se oba meyi akukọ ana ombenye confirm den na mu ye num guasesem sa nti se ne Dr. Mahmood Bawumia ba akọ school e na si wo so ba nko school na obesua digital we anyway wanna see oni ni ba yepe Ghana fo se si adwin kitikiti a enye nyina o se si no ababa se a and the neka mu NDC for yen sankofa former president Mahama biom if you say what in fear che ni lances a wu che this osanko training
nti ba a oba nyina no onye asempa bia ma Ghana fo osan be gina Ghana fo no osan kan confirm asem confirm ne adan omo so da ya na no it is possible DH my campaign next 20 years nebra why me pacho papa na maka na asem say oka say NDC enya 60% mama emefa no koye ne a open ebia wo Ashanti ebia uni a voter region ya ekoso no nim wanya ti wo asun kekese voter for na yom strong o mintre o from 2012 na vote no na increase ekoso nti afiwe MPP vote ebe kosro more than 2012 16 2020 2024 we ebe kosro more a chain kanin nti se wo ni voter na e ka voter asema me kan bi se wo ansa na wonya 25 years 30 years a se ye ka over 40 years asema me kan bi me fa wa no betum fi se wo fi voter wonya ti say voter is NDC stronghold na wati asa nanso no ene omu stronghold na omu well bank no adane well bank na dane well bank no adane inuanem ye voter for no for granted no if you fa ehuna dwunu e bia mrewa na omu wodem no omu no munti ase anye bia nanado ekoye free senior high no oyi voter for free nti no but me dey start to ne bo say my free education ama the whole Ghana on to be now the former president my bo say masi edwa credit ya akwada so enfa etamali na don't mean kasa the whole Ghana se wan kobi a webusua ni bia kobi eda ho ma wo ba bi su ba be kobi ma winchire ma mu fa voter for NDC voter for granted se se no adwunu na bie na enimdie no eba mo nti ene mo World Bank no adani planning Ghana mo World Bank adani planning Ghana en kan kire mo hwe yen krofo a ye wo voter no se na NDC edi abro no omo president ni omo MPs na edi abro no yehu ye party emfa yen ko bebia nti yen edi ehu aginem say nanado any the vice president Mahmoud Bawumia adi o ma ye voter for so aso ye no ye ni aso senya bibia nkura one district one ambulance agenda 11 ye bi